Pemirsa upacara nyenuk utawi majenukan rumasuk Dresde sane kesuciang sejroning parikrama karya ngentek linggih tingkat mautama miwah madianing utama. Dresde inucap ketah kemargiang ring penguntat upacara ngentek linggih pinaka cihna rasa angayu bagia majang ide sang yang widiwasa. Sangkaning upacara yatnya sane kemargiang memargi antar labda karya sida sidaning don. Upacara nyenuk preside kategesin pinaka galah nyinahang parikrama yadnya sane kemargiang sampun memargi antar tur labda karya. Upacara puniki ketah kemargiang ring Bali Agung pinaka niasa desa-desa utama. Upacara ring suang-suang Bali Agung puniki nyinahang yening yadnya sane kemargiang sampun puput memargi labda karya sida sidaning don. Sajoning upacara ngentek linggih wenten kata rujukan naskah kuno yadin lontar Waraspati Kalpa rumasuk utama minakadi sane munggah ring lontar Gama Dewa Widitatwa miwah Dewa Tatwa. Nanging semerti indik pemargin upacara ngentek linggih kaunggahang ring lontar Gama Dewa. Yan kita ngelaraken ring Aji Saraswati kadiniki yening ide kelawan dane ngemargiang sastrane kadipuniki tan pendah kadimami nenten matiosan sekadi pemargi imanusa. Ring upacara inucap serana-serana upakara sane kebakte madwe semerti sane mapuat mawit saking palebungkah palegantung kantos asil gumi tiosan minakadi sarwa mentik sarwa letik miwah sarwa buron minakadi sane mabatis pat wiadin mabatis kalih mari purnayang upacara nyenuk samian pinake niase penyangkep miwah mari purnayang pemargin upacara yadnya. Ring upacara nyenuk taler wenten sesolahan topeng sida karya. Antuk busana warna-warni barak kuning selam miwah putih sane pinaka pralambang dewata nawasanga bebawasan sane kawedar oleh para pragina kedadosang pinaka serana nyinayang rasa suksmaning manah majang ida sayang widiwasa. Manut lontar-lontar klasik minakadi Gama Dewa miwah Waraspati Kalpa nyenuk madwe semerti sane mabuat rumasuk pinaka niasa tedunyane dewata nawasanga. Sajoning parikrama nyenuk pragina topeng sida karya pacang mablik bagan sareng para penyenuk nakenang indik saking napi tetujuan miwah aturan sane kebakte sadurung aturang asil gumi pinaka niasa rasa suksmaning manah. Hendra Bali TV.